أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتسري في الرياح آية لقوم يعقلون. Allah abusiswe ukufundwa kwezwi lakhe nokulalelwa kwezwi lakhe. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ma-Afrika mahle, bafowethu nodadewethu, ngiyanihlonipha nonke. I-Afrika yonke if not umhlaba wonke. La kufinyelela khona lenkundla yokuxhumana. Ngithi nje umusa nothando nezibusiso zika Allah zibe nani. Bafowethu ngiyaqhubeka la ngivule isahluko 45 Suratul Jathiyah isahluko 45. Allahu Akbar. La kunywa khona ngane ngokuguqa noma ukusongwa komhlaba. So Allah kulesahluko lesi sahluko 45 ngiqale nje ku verse 1 manje ngu-verse 1 manje ngu-verse 5 sengimenzile u-verse 1 2 3 4 ngu-verse 5 manje. Ayela ku Allah uyaqhubeka nokutshela abantu laba abanabanye onkulunkulu abakhonza onkulunkulu abangadalanga zulu abangadalanga mhlaba, abakhonza onkulunkulu abalindo ukufa, abakhonza onkulunkulu abayobhujiswa kulomhlaba, abayohlazwa kulomhlaba. U-Allah ayobaveza kulomhlaba njengoba eseqalile ebaveza bebukwa abantu bonke umhlaba wonke ukuthi bawonkulunkulu mbumbulu, bawonkulunkulu bamanga. U-Allah uthi onkulunkulu abangadalanga zulu abangadalanga mhlaba uma ngabe befika emathuneni bayobhujiswa ngani ngenxa yokushumayeza abantu amanga betshela abantu ukuthi bangonkulunkulu bebe beyizidalwa zikaNkulunkulu. Sengathi umntala ngasivula amehlo asivula ingqondo silibona iqiniso njengoba linjalo. So bafowethu njengoba nidukile anizidukelanga anizenzanga nidukisiwe. Kunomqulu owalethwa kini okuyiwo abamhlophe abasebenzisa wona abanibulala ngawo ingqondo njengoba nife izingqondo nje nikholelwa ezintweni ezingekho, nikholela ezintweni eningazazi, nitshela ukuthi nina niyazi. Anizenzanga nadukiswa nani. Ayela ke ukuthi lo mina engimkhonzayo yini aqhubeka asitshela ngayo edalwe uye ephambi kwamehlakho oyibonayo nawe ongadingi ukuthi uzutshelwe. Uyayibona yenzeka phambi kwakho. Kodwa ngoba uyihlongandlebe uyisedeleli awulaleli uqome wena ukuthi wenze imisebenzi kayihlo usathane yingakho wenza ngathi awuboni ubona. Lalela ukuthi Allah uthini uthi waqtilafi leyli wan-nahari, ukuguquka kobusuku nemini. Ubusuku nemini buyaguquka phambi kwakho. Izolo besilele kusebusuku kusemini namhlanje. Akudingi ukuthi uzitshelwe umuntu ukuthi leyo nto leyo iyenzeka. Allahu Akbar. Wama anzala Allahu minas samaa. Allahu Akbar. Nokondliwa u-Allah akwehlisa ezulwini. U-Allah ukhuluma ngamanzi ukuthi la manzi la awehlisa ezulwini yiwona asondlayo ngoba ngaphandle kwalamanzi la izitshalo nezithelo ngeke zimile, angeke sibe nokudla, angeke sibe namanzi okupheka, angeke sibe namanzi okugeza, angeke sibe namanzi ukuthi kwenziwe amajuice, kwenziwe amadrink, kwenziwe ngisho lotshwala lobo obuphuzayo. U-Allah athi ungaphuzi benziwa ngalamanzi akhe ehlayo ezulwini. Uyayibona leyo nto leyo, hayi ukuthi awuyiboni. U-Allah uthi izimpawu zami phambi kwakho zisobala, kodwa wena uzibona izimpawu zika Allah unesibindi sokubiza abanye onkulunkulu ngonkulunkulu wakho. Allahu Akbar.
u-Allah uyaqhubeka, fa ahya bihi al-ardha ba'da mawtiha. Lamanzi la uma ngabe efika emhlabeni afike avuse umhlabathi ofile, awunikeze impilo, uphile lo mhlabathi, uveze izitshalo, uveze izithelo ukuthi wena nami sikhone ukudla. Wa tasrifi riyah, Allahu akbar, nemimoya le evunguzayo, Allahu akbar, nemimoya le evunguzayo esiyibonayo phambi kwethu, eyenza ukuthi kungashisi, eyenza ukuthi kuphole, eyenza ukuthi sijabule. Leyo mimoya leyo evunguzayo, imimoya le evunguzayo eyenza ukuthi imikhumbi ikhona ukuthi intante kahle olwandle, amagagasi la imikhumbi ehamba phezu kwawo, lawo magagasi layo adalwe u-Allah, lolo lwandle lolo ludalwe u-Allah. Labo bantu labo izingqondo lezo ezenza ukuthi kube nalowo mkhumbi loyo osilandela impahla emazweni angaphesheya, isilethela impahla la. Le cellphone engikhuluma ngayo kumanje ibuye eChina, ibuye eJapan, ibuye eKorea, ibuye kuphi, ize ngomkhumbi la ngikhona. U-Allah uthi konke lokho kudalwe yimi, wena owakho uNkulunkulu udaleni. Nawo nje umbuzo nje straight, owakho uNkulunkulu udaleni. U-Allah uthi le mimoya ke le oyibonayo evunguzayo phambi kwakho, ayatul liqaumi yaqilun, izimpawu kulabo bantu labo abenze njani, abasebenzisa umqondo. Yonke lento Allah akubalela yona uthi izimpawu kube wena owenzani, osebenzisa umqondo. Sengathi umdalika angasivula ingqondo, asivula amehlo, siyisebenzise ngempela lemqondo, sibone ubukhulu bukamdali wethu ngendalo yakhe ayidalile eyinzuzo kithi. Ngiyaphinda futhi, wena ofuna ukungichallenge uzongitshela ukuthi wakho uNkulunkulu udaleni, njengoba umkhonza nje edale wena, engadalanga lutho, engadalanga ngisho wena, kodwa wena ucabanga ukuthi ukudalile. Njengoba uthi ukudalile ke, kumele uchaze ukuthi yini le akudale ngayo wena, lo nkulunkulu wakho wena omkhonzayo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.